Dengan flag off ya kini ke bike riders ki ban let shadu sora ban ai ngot ni kong ru you play try kan rat ra ben dan lam kan kani ke jaka apeng ke jing thot jong kani ke berthei hindai kani ke seng ka ai men siam ya ki samla ki jongi hakani ke state hi ke jongi ki yo ban mi ban ya flag off na shalong ban let shadu sora ban ya dan benta bagi kun swat hang thia ko mau smai ban ai men siam ya ki ru kin yo ban ai ki jin ai ke jong ki na kit bok kit ruang ya ka tim tul bahi bakin nang yo ya ka met hi ka bakot ka bakya baru bakin nang la ban ai ka encouragement ni ki kena samla nang ne sha khamat kumno bakin long ki bayat li bakin ki ka jing development ka yang along no ka sports ni khat ya ka ban i ki bike riders hai na namdan iman ong retang lagi na kit bok bakin nang la shushu ban organize kum kini ki nang ni shakman
kayo menyadon yang kini jingi elek kemen Christmas jo betul ba bani so kemen kini sudah mengiyo menjo kejat ni bossing madik children's home mandor dekat batpi ki hybrid baro bat ngimla tanda ai kubri maso bare bat kino pinya kini ka home kebaran ni kejaka bat khamtam kini ke singi ke ba yo so gijinrai ke ba kerpang ke bengi so ni ki hybrid bagi ka ni ke banyak keleng-keleng ngaru ke singi ke kubur Christmas ke jemaah ke from the CAB Christ at Bethlehem di ngakwa pa pinchashkor kindian anum shim ke por ke jompi dengan ngets kem ke jing temu ke bangiwan sini kambe dengan jingle aniam lani ke jingle rukom por ke bubur matahi ke Christmas ke kalalong kaniam por ke Christmas ke along tang ke rukom ke bakibriu gile lani ke sobha but kira chibun kibri was small to but kira chibun kibri bodan lago ke jingmut habinai but ke Christmas jadi hashpa berpulih kita dengan jumlah dengan wood dengan keren sipi but yang next time kalau ke jingmut ku ya pi ni sini the gospel jo matches kalau nak pening kong berfat ke ba atho ko ong ni atho te ko ni dan ni haba udang kuson ni kini ek ru hakmi u angal utrai la pau ha u ke jingpot ni udong u Joseph kun David wat shepting ban shim hami ke Mary ke tengah jong ni nama ita ilapun hai ilong no muslim bukul kan karu yo kun men kwat ru ye ke kerteng jong Jesu naba un pin ye laki breu laki pop jongki de kindian yo shko ban shimi ko por ban kwa ko kin shashkor kindiat baro badan hagri gasni banganges kem Tugong OIP menira ko bastang wat arba kani ke juwan ke jungi shadi ke jaka kande tangbong iong te pareng ki rituals lani kita ke jingle nyam lani ke jingle hukum ki jungi bang ipek meta solan sari keleng lara kalong hagri ke jela ke jungi la kalong hagri bar kowai ke Christmas kala kalalong tang ke nyam ke hukum obon sin meta kalong Christmas is without Christ hene ke Christmas without Christ kalong day shisha ke Christmas banganges kem pagiwan shini ke sni Beda mengiwan mengilek kemen bagi ki hybrid. Jadi gadi ke sini ke bangi kemau kerpang bagi kata ke jiwan long bre bujong trai Jesus gadi ke poteng. Jadi gadi ke sini shwa ban betah tang santli kimat ban nganyai word. But gadi ke santli kimat kidan shibur ki kubo Christmas ke bangi la ban betah. Jadi gadi ke santli kimat ke bangi fa ban betah bat pi gadi shbang ke jingim jong ke Mary. Dengan pulih ki khot Bible dengan fa ban sa pulih shiyeng de but abang ipet cepat ke jingim juga Mary ke Bible ke itu pakai Mary ke Bible paling long she's highly favored among the women jadi ke kentai ke bola Shem Sobha ke ublay hele kawai ke baca abang ipet ke jing one jua jung angel Gabriel ke Mary ke ong ba sapun kun umur sebe kuat but pasayo ini kuat ba kerteng Jesu abang ipet ke baningkong ke ai ba Mary ke le ke Bible ke itu ba Mary kam shim atre ban pediang ni ke kubur ke bawat syakang Keji shepting, lari kata ko fear kelawan sekeji yang berjaga bakam tre dan shem baban syak ban pun haka yuka ukun uba utrai ulah pulang. Henry hadin banga pulia bagi dekat Bible bagi pulia mene bat uangan utrai uang bam dei tang baca pun. Henry uni ukulum uba pun. Aga Bible paring laong he will save the world. But until in ya kapur kai barakawai. But hadin baka Mary ke semua yang kata ke kubur bagi yang berkata ke jangan berkata I'm willing to do this berkata along lakuai balik yang ini but yang kata ke cuma sebab benar segini kesini berbun sini lesnya ke julung Kristen kita ni kijat balang ki boper kijat kinhur ki boper compare kata jadi berbun sini hamba semua ba lesnya kum Mary ni judan ada ke jaga ke bang ni hesitate pas semua lagi bang beriang shisha yang ke jumut ke Christmas Jadi ke Christmas ko makameri ke semua ba kam chudai na kata ke jile niam jam ki Kristen. Jadi ke dei ke kubur ke babha yo way per way le ne ye ushendang ne ke kimthai ke boran ne ke slap per thai nama plan ke Christmas. In ne chudu job. Nama ka kim super de mahal bi kindia hakper eden hakapor go u adam ke im ke top per u blay wang ba ke bainong ke jopi ke ke jinga per ke bainong ko amba ke bainong jo ko popi ke ke jinga per u blay Uri ublay ubab chocolate kin. Habo ang banyam, ubri uhap banyam. Jadi bapak itu kamar ko ublay pat uiye ke pertai. Akan menunggu bersyami dan bercakap kepada banyam.
pada markata na mo play umla berkelakien pada uhapan pano ialah ujung ukur belum Jesus siapa berkai paniap nampak jumi iwe pada apa Christmas kapai pada bangilek kena ni kasi Christmas ni apa semua pada orang yang hakni kasi keleng seorang orang hakni kemarin ni apa semua dalam tamdan ke Christmas ni kasi kejing kejumi kedan kejima kita sibuk kibri kibong Christmas mental lesi kibun kam mental ni semua silang yang ni semua si ba kedan ke perfume semua si ba kedan kejing kang di kisang kita na mangimyo di kejan ngimyo ba ni kit decoration ngimyo ba ni kit kabam tadi kering kapelang yang akan berkata babun sian yagi di Kristan mental ke Christmas ke ada syapang jomi kapesyo syapang ukris Wala kata kadi kabantah lesi kabangidan kadi kajakaro lesi kabangiyong ke Christmas kadi panginuan mangsunya pai jadi ni sudah kemen kadi kasi ngidana kajaka kababakla kadi ngapa pan pai dijimot kejong pi kadi kasi pa ai kadi ke Christmas kadi kajaka kabangismo ko patrai melawan ban pen yang pan site pa ban map ye kipop kijonga panganyan umut ka poin ka baar ka ban kren syang kameri hangni dolong ba kakleman Pemeri kalau pilihan ini dapat kubur lima Angel Gabriel. Kapan tu kita cuba kalau ia tekin baru Joseph. Hadir Joseph utip yang dia beruang ngam tre syuk Mary banyak syung mata. Namar Gabriel kita sekeren syapang jonga, kibahayang kita sekeren syapang jonga. Pat dapat hayi kan sekeren deh yang dia kejinja. Pat kawai kabangi ngakwa banginang na kejingem juga Mary kalau baka Mary agak klemat Maka pilihan yang Jisu akan cingin kejangka kepertai ke isi eka. But ubun mental lesi ke Kristan ngila berfar ngila berpenentang ini kedam ke Kristan ke berkompromis. Pengilek ke pengiman, ngiem ke pengiman, ngitren ke pengiman, ngiyat ke pengiman, pengiberkat ke pengiman. Ini kita kebaim shisha berukris. Inyo ke jingim ke balong ke jingim juga Mary ke bongi kat temporeng lasa dapat. Kakak macam warna adli ke JPR, kadang ke JPR apa yang ke jingim hok. Kalau ngangai babun tapi bila jui ke beri bawa piang, oh kini di ilah hok, oh kita itu ilah hok. Ke jingim hok kadang ke bersyabar. Jadi ke dapat sebagai ke bentar ke bangi ong hok, ke hok pat dari bangi ke kum ke kitian ke jauh blay. Bangi apa suatu pun balong ke Mary. Namar baka pilihan ni utrai berka ini ke GM ke boleh kuat lakan tak eka ke kiwai pat kibreu kibam semua eka kalau ada begini ke Christmas yang iwai ke barang ni ke jaka desi guna beri jengi desi ngila ayat sakma ngila kenstingi ke julong bangek ke jengi ngila ayat ke bangiman desi ada begini ke sini manong try ada begini ke Christmas terwana yang shame kubang iyong dak temporary draw me close to you Ba ada begini ke Christmas terwarna ini sudah berjaga bagi semua tu hilang di jomnya. Ba kebentar lesi ke balai ke begini na ke GM ke jom ke Mary. Amde ke Mary berkepun Jisu. Amde ke Mary ke dan baru Jisu. Jadi kebentar ke balai ke mengapa berbentar sepi gini kalau ba ke Mary. Mary has been there with Jesus and she saw him growing. Ba ke Mary ke Mary ke tolong ke Mary Kadang mereka pada Jisu berkayoi, Jisu usan haga GM ke jongka pemanda kasih. Kalau orang pilih ke bubuan, pakai pilih ke bubuan. Namar kejing syabri ke jongka bubuan sih kadang yang paling dikena ke body drums, pada hajil, hanti shilong ke begitu hajil. Bagi pilih ke bubuan ke brio, bagi GE bubuan ke brio. Nadu bagi dangka, nang hadu kena he, kilong pungjo. But I bagi long ke Mary ni kasih kayoi bu Chris. Unang sana ke GM ke jongka ke pemanda kasih. Jadi kita dah ngaku kecil kili nasi ngaku apa pi penjumap shimet apa kasih. Lalu kita akan he epi kalau yang Kristen. Lalu kita akan he epi di balang di jongki. Lalu he ini hagi jinget ke bangi ni dan hatu ke GM Kristen ke juni kalau kumjo. Nani kaya kaya nagasni shibasni. Habu Chris udah naga GM ke juni ke bawah tu ngilong ke jing tau ke bertemai. Lalu ke GM ke juni kamdan ke jing telah. Niha banyak cek ia dia. Ia kecil yang bijuni kalau komputer, niha banyak wat ia dia. So Jacob ukuran uang ba, ai ba kecil bijau play. Kalau komputer, kalau ni pet ia dia. Obun sin kibriu siapa kelet shunu ngipet dia. Kalau ni sekarang time step siapa kelet wancing lagi jaga orang ngipet dia.
Kenang mungkin pen lagi ibiang ning ibiang. But ai ba kani ka Christmas kani ka por jom ka reflection ka bangi pen. Hatu Chris uyai im but uyai san na em ka jing em bijuni. Hatu nginang development ka ka jing dai ka patu play. Lada em kasi kani di kasi ka bangi. Ni pen pen ni di chia ki padu. Lada kani ka por ka bangi jituai sho. Kasi kani ka por ka pinang try na kwa perwan dan shime banduai. Kasi kani ka por ka pinjulet jeseng sho. Kani ka por ka pipi pen pen kani dia padu play. Lada kani ka por ka pinju pulisho ka tingi jo play. Kani ka por ka pamati perwan dan shata ka check up anwat ya ka kmat ka jong utrai. Namar ukres uyai em ha ka uyai san ha ka jing jong ka meri. Ai thau thamai ba ka jing em jong pi ka long ka jing ku. Namar kum ba ka meri ka ra yu jisu but namar ba ka dong yu jisu ha ba ki kendu ikiwei ka ai ka jing ka men. But kum jo igi wei pi wei ki member ba ki khot jo betul ba ni kasi. You alive make a difference. Hatu ka jing em jungi ka wanra nem ka jing kermen yekiwei. Hatu ka jing em jungi ka long nem ka jing shngan yekiwei. Hatu ka jing em jungi ka long nem ha ba kiwei ki yo i ni ki smoke men namar bangi ni don hatu ka jaka. Ai bangin nang ni kasi na ka meri namar bu jisu dan po jongka. Hangu hunu ba kale ki brio ki lekmen they rejoice. Namar balai ka ganga ka jing kermen ka meri kara namar bu grace udan ka jing em. Ai ba ka jing em jungi kalum kot ka mangidon ka sengtol ba. Kalum kot ka mangilong silong nyapai. Kalum kot ka ba ni lai thu igi di kibobon. Henai lagi long shimet ni dana ki shilong bijungi. Lagi dana ka yeng sen bijungi. Lagi long ni dana ki dong bijungi. Lagi long ni dana ki yoki hat bijungi. Ai ba ka jing em bijungi. Karwanra ka jing em prayer ha ka jing em bijungi brio. Christ will make a difference. Siya jing em jungi baro ibang ingi siyam hakasni. Pagkabenta ka bakhato ibang apa bantiyan siyapang kameri. Fast forward yung jing yaniti ujong Jisu hasla patay para ka klimat ka bu Jisu lana pipuli ka Bible udan na kading na. Hangtog na adan kindiyan mo kikintay ringkat par uyonis ubalong usandan u Jisu e. Pagka Bible ka ito kapag kameri kapag u Jisu wala kading na. Pagka jing siya pitchitong beng ka jung ukum ka kini kamla kandayam at padonot. Kani kata ka klimat ka bang Jisu yo iya ka uang yo Yohanes na pinwaptes uang pa Yohanes kani kan lang ka kimi ki jong me na dong takasni pero uang pa ni ka meri pa uni unang ukun jong ha na dong takasni mod habang i-shakri yu blay kinan na para pa na ni ka there is always a reward kadan kanong habang i-shakri yu blay let's say dan na jong hipi ang gamkwa show ban shakri yu blay let's say ngami i na bijik ko gamkwa show day gamkwa ba yetu ipi ni ski what ni ki julong samla ki jungi menta habang i shakri yu blay ni yo i ki jing ku ni i ki jupandap ni i ki jing tray ki jong blay ni yo i kumno go blay ule ek ki jing em ki jungi patlinga ki jing em ki jungi pan ni nges kya ni ski ba ai ba ni ka kubo Christmas karam pitput ingi tang bangilong hakani ki chaka Hindi ka nang ipiniyat ang isya na jaka bang ismo po bang ira yung Chris hanggang jingin na jingin mo malagas ni Gapa ang pinpot na galing ikan mo ba pabun na ta kapatay ni kidan ni atli ki jingin player ni Jalong Kristan kidan ki Kristan ki bang kibangay o kidan ki Kristan ki balong kinong bo kidan ki jingin player ki bangay ki shumet bu Jisu lawan sa kapatay ki shumet bu Jisu uyap patingay bu Jisu lamipang Kini kinong buat, ki Kristan, ki balong kinong buat. Ki yay buat, yay ki jing hikay, ki jong uman nagas ni. They live the lifestyle every day. Pangingis ka magaling ni, ay magaling ka kumor, ka magaling so, nigas ni kan kukuy, ni wait, yung ki hamret, baro, kumadan lang, hagaling ka jaka, habang imi, hagaling ka jaka, la transforme, gulgot perkat ka jungi, la pagtalay, ka donor ka jungi, pat pagtala, ya ka jing im ka jungi, hi, harap kuway. Pat, ani ko po siya mga duway, Nasi nga siya abang kulong ng jingway yung isyo poro siya abang kulong ng jingway nang kagajad pendriyo hijungi poro kuway. Tama siya abang puling ni kalaan nasi hanggang na bukidan. Pero nga napipi ko abang yo ang yung Chris ang jing image yung hiyong ng Christmas. Tawa nung leran tarak iti jupi. Ano ba galing Christmas ki jungi? Puling siya po yung kubaro o kubarak ki. Ano ba galing Christmas kabangingi celebrate Muslim? Kalau ka meaningful Christmas,
Nama ke Christmas kamu Chris kalong kabaleno ay. Taman pelong kani kejindway, listing apa IP berkumpul kani kejindway na din jonga. Pat ngan sa pelong pat kejindway ke berkerpang. Kapan pelong kejindway ke ba kerpang nam taka. Di kejindja kali pi kermot ye kejat berdeu jong jong. Dengan sebab perkembangan pi berkumpul jomlay ko angkum ni. Kam borong ini ban ye kejat berdeu jong jong. Dengan sebab perkembangan kasam ke ba aro sispa penyo ko angkum ni. Kabaleno ay o kaba ningkong kan puli lang tini ke poni ko mi laro try tay ke yin kibenet leno ay ke batay ka skap ha kani ke benta ka ba ko mi laro try sumar ye kanong ba unong up upay leno ay sising puli laro try sumar ye kanong ba unong pay up leno ay but para bernen berani ke chaka Kejiktermen jungi kejek pendiri kamdaya di minister di jungi kamdaya di government di jungi kadi hublay lalu hublay sumar kejek pendiri jungi omdan manu la pan sumar pan kapain ko ong lara kibriyo ki bakot tegi junga ki kot ke pa hublay uyo snow ye kejindway jong kejek pendiri kabasko si kalong pa menta pun ye ki kadi juna ki badway panwat hublay kadi ngit siam ong lara kejek pendiri jungi kawat hublay di hangta bekerja pendiri jungi kan yo ba de jing pentia pada ublay unta ye kerja pendiri jungi baru ko bay